Lagnar kep susi amunit amen kethapen kar bianglong along ta adun tu NRC alu kepaklang Badon Center isi risoi jangching thura songpen umnor ahavar along kangrat katolo atangka pen coran esan kacorap lapen hirjume kacipi aha elong thengpi kang huatum thengpi arong aron repen rong pharo sose kipi Karbi prime time long bene libertar han bang thare harmony be non bertan ton pen arjik tha Karbi anglong along ta Lagnar kep so se amunit amen thapsi jakong thong kep arni adun thu NRC alo paklang pon tanglo NRC along amen kawe lak isi so se Supreme Court alamateng Karbi anglong along ta jakong thom kep arni adun thu NRC alo paklang si puthot amen kawe arataphan amen ke thap thu jephan towar tho pon thu NRC angru ke paklang along pachaton dunsi Karbi anglong along ta lak ner kebra suri inkora plira Parot chokra ke thoma pinso arlo tumamen parlo si NRC alo paklang dun laswang bong Karbi anglong along lak phora thom kebra isira pharu isira isi lapen West Karbi anglong along lak hini rasuri trok si kebra phoan hini amonit NRC along amen klang dun NRC along amen ke klang dun de pangrumpet lak isira suri inkora phorok phora pli kebra sir keb dolan alang litu maphanta NRC ang dung kiti alo amen ka chathab japor mati jong achikloan dolang pasi Karbi anglong Deputy Commissioner Pridul Kumar Mahanta ningje baithalang sopen jesening hilapen bogojan pen ananterang nangkilo abirta West Karbi anglong Hamreng constituency arlo badon ahavar umnor alangrai apa malong badon center isi risoi jangching room si kangdat katolo atangka pen coran esan corap sarsi hirjume chipi sore pusi khanduli pen kadnu salong bertanang pali Jakhonga chiklo ke phang onga por hut ke charlia hem kangkira long pachiton dun pen pining ta badong center isi risoi jangching thura song pen ajir ka jhoya sai pado kaphang kangkir mate summer vacation esek center isia tharia samiatum inglong rit alok hanso arphek thengiching kowelapen chekhai hui archilapen hema hemalong kangdat katilo tapado chiklo ejon kangdat pen kilong atangka jakhong thom kep arni choran esan chorapsi ajir ka chui amoton ington pon chiklo ejon ajir ka chui amuk klengsar ko babu be klengdun etman ti swatum si pachun ponlo ajir ka chekak pate tamari esan ke chuamai along hamren press club pen rongbong terak mohor tiso habe rongsar basa potup chitong dun renti West Karbi anglong district ahavar NRC alam pen par ompluk bom ahut Meghalaya arad tum Karbi anglong pen thengpi kang hupon pu alam iam rupsing teron karjulong pen tongsekot adimaklong an langdamlo pusi card news aphenangke jason hi pen birtanang pale Lapen nong jirong arong along ong dunga thengpi arong kipia dim aklong an jakong ni phaing kora sir kep arni local MAC mate EM Karbi anglong Autonomous Council in charge Land and Revenue rupsing teron hin pen ke patini japhan adimaklong an langdamlo lapen ke thekdamlong pon lake rong pharo sose thengjang thua thengpi kipitang long damlo EM teron alang litong sekot pen hamren DFO borsing bia phan than pachini pen kipitang thengpia dimalong pen hamren forest office asahem an kiwan edje phan laptoi piponlo lapen bangso sai ki claim atuma phan ritar le ponche phanta laptoi pipon tang lo se birta riptun long dia tumi tak dak lo dan alam te ta hok lo ye ka pong o bang ke teklong ta so dim lang de pen phe bang ni tum ko lang teklong lo atum mana jang thayang tu pipi ta so teklong lo dan thayang tu pipi teklong pen api ni tum lang lo te rong de le pipi ke di ta ong dung o phai pipi teklong se ni tum ke klem bang ko tum phan tum teklong se lang tum hang lo dan anak tum hang lo dalam tum ke chupulo ni tum si pipi lo dan patumian pipi ke thayang tu lo arong ke thelong pipi si rong haru si an kel dan aswakan nang to ya bang ke tapada rong itu inut din rong pipu se la ke toy psikulo ta se lang tum phan than lo so ating pipi ke debe ke la ke ba pameni apona pipi pina ni ron tum dap yo lo tum de ka chong da ron ni ben apo se kan dap yo lo adun tu bang ke ni tum la so lang de pen pi tu thot kan dilia ku lang pi ko ro lo dar do moscow school do so pare lo la da bang ta long ni long thom ting pi ka ten tu de la tum prai mana ki pitang si lo ki pipe ke rong rong ni la kon thai lo Macam halam ke putat meli padak padak si dia ko ban ni kun kuri dia kena dia ko bang laso protection dia teman toy lo posi asoni bang lagi do anu tim people ta nono ko ke pota ori tapan ponta ponti putin itu kita masih itu ko no teng
Kajini tu ateng man dia pupang tan la so dia bang eno gendo rong pi komnet ko talent ko si alang li tipu dan si performance ki tem ko si bu tani litum kajini ateng gendo rong pi tapat penating PDP nong jero tapat kan nong jero ka ju do la ta gendo rong pi la dat kota kelongi 2 minit tadi tu dia dak kota ki pilongi pa ke kan nong council bank Cini, tapi nak so apota kunane apota kan kita kepeklan kan si opom kelong telah ke labang kalang di kepeklan kabalam lo kasi ni li dia popam pulo ota kona apota order kona mantu se order komasi kitima details problem pen nali nak pini kalau solam se putar ni pini principal secretary pen cingwai lo principal secretary dah solam se tan lo je jadi binu maga chokche mate Korea tu mga chokche sa subutan ta rin na pol ko si nili so lo tok dir pa nili lit ma sem sa panili ko dai ji ta lo tok alo pinilan han than ko so teng si ke chokche amunit atuma mage problem pa insai si thenti thengta ka pongo amunit mage insai pa meni ko sini tu mage ela mage insai pa meni ko sini tu ke kamathalo pale ka ton si tu ko Salah dipitang Por eso masih nonku ponong le kan. Pada orang le. kadang masih Bangkok. Bangkok. Aki piadi masih di Bangkok. Masih problem pada insai ko, langsung saya pemal ke cok dan mata saya kelang ko. Antik dik ke orang le putih itu kan. Antara nam Abang ke kapong hukumat ma. Amunit ni tu mesti teng ke longi pandero problem ni. Hai munit tu long dak tanjit. Kasi usi benar ke welo. Mana problem pen ini tunda aku bom usi dah aku bom lo. Tak kapong umum itu pakai muta-muti along break mudi kali. Tebok terai dah mana cara tuntuk. Nampak mana kapong uji bek atau tak? Tak tebok terai fungsi cara tuntuk. Pasal prading pelong pola maka. Non malam support fan bertamu iton panik sena. Please step in Ishan Motors. A showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhilan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. As per orders of the Honorable Supreme Court, the complete draft NRC will be published within 30th of July. At this moment, I wish to inform the public that the draft NRC list that we will be publishing is not the final NRC. It is a draft NRC. That means that applicants who do not find their names in draft NRC will still get a chance to file claims, meaning thereby getting another chance to apply for NRC. During the process of claims,
the applicants will get full opportunity to adduce all evidence to prove that they are genuine Indian citizens. As such, applicants not finding their names in draft NRC have no reason to worry. Final NRC, which will be published only after disposal of these claims and objections, will not miss out any genuine Indian citizens. Further, public will also get opportunity to make corrections of errors and spellings, if any, occurring in the draft NRC. Provisions will also be there to file objections against any ineligible entries. I would like to inform the public that filing of claims, objections or corrections is the legal right. Forms for filing claims, objections or corrections will be submitted at the designated NRC Seva Kendras. After some time, we will launch a separate publicity campaign on the manner of submission of forms, their availability and time schedule, etc. NRC officials will also organize meetings and training sessions at various public places to enable the public to participate in the process of claims, objections and corrections. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanch Juice. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Kanch Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam tu tharmit aduk Thelua Kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamu piputat bertalong wangtulo. Non malam kiluk lak aporahu. Esep asor. Ring ame kilo ahok kawe ajok radatum kete thana ke sungpen pinaan cecak nanglo. Lapusan ake sik sak radatum. Ki jok jia pancha kong thong kep arni analo porpai krisira achitim apor. Usuka Dengang Regional Committee hinpen. Lokapechir dam aberta kadnu salam berta nang pale. Lapusona kisung pen radatum kacacak jok project han Usuka Dengang Regional Committee hinpen. Assam State Electricity Board Harukhat Subdivisional aphan Pinpura Lokipajir Dam. Pinpura Lokipajir Dam along Usuka Tiripia Kongchun Bang Jintu Hazarika Dun Maipu Raju Terangatuk Chitong Dun Pusi Denarong Usuka Arwa Maipu Het Sing Rong Parlapen Chunbang Sarim Rong Parben Perangkia Tuma Phan Bir Dapachini. Rongkhang constituency arlo Lihonjar pu picnic spot along ta isi kijui kilang. Kimesen adim lo Arniwang ta bangso picnic spot along Pharu sosia armu kijui kilang. Kewanga tumdu. Sita bangso adim along kachapen pu tum kavedat ajok. Adim keter ke RC theglong rong lo. Lasi bangso adim ke bakla arjia pan Karbiang lo Autonomous Council along. Kachari atum tourism masai kama hinpen. RDB pon asonte penan atum. Dak kereng dun awarsai. Longdun jipusi cherok tok atum pen than. Non ke bang sodimalong madu penda kachu pham phua bang kavedat ajok aning hangaling si bang sodimalong hor ong ke chodim pinchong si ke pater hor harlu rik choki chilang no da athe picnic spot polote ki joi ke lang damatum hilowing mate angtan penda ke bang atum doji lasi ki joi damatum sitame methanga dim lo puche mathasi adim ke pang thirka ke nang sot pata pen anatum pen chuningri laben bang sodimalong Arniwang ta nang ki joi atum bang pharo sosi an parta phomkuru arnisi ke bang aphai ke ong puta hadaga dum ki rong sorotum pen pherang kyang no than pachini don lase bang swadi malong mate Lihonjar picnic spot kapaklar japhan Karbiang long along ke chari ke thekeding penan parta Karbiang long Autonomous Council along tourism asai kam la pen local MLA aphan si bang swadi malong ke paching thurji aphan radatum chuningri Karbi prime time bang la pansi kang ton ponigla dumi thakme kardon.